I pozdrav ljudi, ja sam Stefox i dobrodošli na ovaj klip. Danas ću vam pokažem kako da ubacite teksturu u Minecraft, tako da možemo da počnemo. Ok ljudi, znači prvo uđete na sajt koji se zove minecrafttexturepacks.com i ovdje imate razne teksture, vi izaberete koju hoćete, evo na primjer ne znam ovu. I kada, znači pogledate kako izgleda, ako vam se sviđa i idete ovdje download. Kada kliknete download, dole, negdje levo, skroz dole, učitavat će vam se kao ono nešto, download i kada vam se to učita, ovako zatvorite prozor i prebacite ga na desktop. Ovo više neće trebati, tako da pojavit će vam se ovako neka, ovakav, kako da kažem, ovo znači WinRAR zip arhiv, zauzima 35,2 MB, znači ja sam skinuo ovu teksturu i sada uđete u Minecraft, tako da vidimo se kada uđemo u Minecraft. Ok ljudi, kada uđete u Minecraft idete option, znači evo vidite, ovo je to moja nova tekstura, znači idete ovdje options, idete resource packs i vidite ovdje već imamo ovu novu teksturu, onda idete open resource pack folder i ovdje vam nema ništa prvo. Onda idete desktop i izaberete vašu teksturu gdje ste stavili i onda idete desni klik i idete copy. Onda vratite se opet ovdje, idete desni klik ovako i idete paste. I onda ovako će da vam bude, ovo zatvorite i idete done. I onda će onda vam se ovdje pojavi i idete opet done i to je to. Tako da sad ću vam pokažem kako izgleda tekstura u Minecraftu. Ok ljudi, vidite kako ovo izgleda, stvarno mnogo dobro, meni se mnogo sviđa ova tekstura. Kao što vidite ovdje sve drugačije drvo, krevet, zemlja, sve drugačije. Šporet, čest i stvarno je sve drugačije i mnogo realnije. Vidite i ovdje su drugačije i sve. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svideo, obavezno ostavite like, share, subscribe. Ovo je bio Stefox i da, ostavit ću vam link u opisu klipa za ovu teksturu, tačnije za sajt. Tako da to je bilo to, mi se vidimo u sljedećem klipu, ovo je bio Stefox i pozdrav!